sentle moyeng o diranola ka puo ya diatla mesiti ya ga kwa tla re tsa metshameko a re di simolleha motsamaisa dipuisano tsa palamente dithapelo ko rapetse re palamente e ikaelela go fetoga gore e ikemele ka nosi gore e kgone go ntsha maduo go gaisa mo nakong ya gompieno ke rapetse o buile se mono ga borone jaaka na kopane le moemedi wa lefatshe la India mono Botswana Berat Kutati kwa baneng ba buisana ka lefatshe la India le ka thusang la Botswana go itlhabolla palamente ka teng a re utlwe wa me Mokgatitswane ka palamente ana le boikarabelo jwa go dira melao go botlhokwa gore itepatepanye le tiriso ya maranyane a mašwa le gone gore nne le ditlamelo tse di maleba le bodiredi jo bona le dikitso tse di tsamaelanang le tiro eo re ke o repetsa re seo se ka nna motlhofo fa palamente e ka fiwa dithata tsa go ikemela. The intention is also for the staff members and different units who mainly support the MPs to also be capacitated to be able to facilitate them fully. We meet these exchanges on MPs and staff capacitation through scholarships, short training, long-term training, especially in the midst of these economic challenges. First casualties will be cut training, cut some of these things, but if we have a development partner such as India, some of this can be achievable. I'm aware of the recent communication regarding sending a lot of your administrative staff for various training courses within India. The legislators also having an opportunity to interact or have some sessions on the Indian side for their own benefit and of course for the benefit of our relations as well. I'm very committed to working on it, Honorable Speaker, to inform you, and I will be pursuing with my side if we can have a tailor-made program for particularly this particular issue. Mafatshe ya Botswana le India sala a simolotse go dirisana ka ngwaga 1966 mo mehameng ya akaretsang peeletso, papadi le tsa botsogo. Puisano magareng ga motsamaisa dipuisano tsa palamente le moemedi wa India mono di fa tsholofelo ya go nonotsha botsalano jo. We wish to go paperless. We wish to go digital. We wish to have our own radio and TV stations. We used to have, the parliament that is driven by this is high tech. So it will be important to establish relations between our parliament and the Indian houses. The Rajya Sabha, that's the upper house, yes, and the lower house, the Lok Sabha. I would definitely pursue on all the things which we have received from your side, and I believe there is a scope for a lot of cooperation between our two sides. And coming back again to the crisis that the country is going through, we are very keen on stepping in at this point of time. Indians, the private sector, the government is keen on stepping in and extending whatever possible support that can be given to our brotherly country. Parlamenta lefatshe leno e ikaelela go ithuta mo go ya India le mafatshe a mangwe go itepatepanya le seelo sa mafatshe sa ditsamaiso tsa palamente. Wa me Mokgatitswane, PTV News, Gaborone. Motsatona wa lephata la dipalamo le dikago ke wa gile atamelang o gotlhile badiri ba lephata la gagwe kwa kang go dira kanatla le ntse puso e le banwe ke kgwetlo ya tlhaelo ya madi. Atamelang o supile fa puso e dira ka gotlhe mo e ka go kgonang go busetsa seemo mo taolong a rutlene modungwa. Mothusa tona Atamelang o gotlhile bodiredi jwa lephata la gagwe go tsaya maikarabelo a go tlhokomela dithoto tsa puso tse ba di dirisang. O supile fa go le gantsi dithoto tsa puso di dirisiwa botlhaswa mme seo se felele sa ama ditirelo tse di tshwanetseng go fiwa setšhaba. Ona gape a ka ya fa leeto la gagwe e le go baakanya diphoso tse di dirilweng fa go logiwa maano pele moono wa go tlhabolola lefatshe o rolelwa setšhaba. Ga o ile 2 days go tsaya tshwetso mo 2 days eno. Ga o kwaletse lokwalo o kopia transfer, o kopia authorization, o kopia semohela kana tools kana o kopia le tsone di key tsa room hela. Take that decision within that specified time frame. Ga o tshwanetse ro sign makwalo tsa leave and wa itse ro nosi.
why can't we just authorize or sign letters just before we leave? babereki ba re gape ba gakololwa go ikgapha mo mokgweng wa tshenyetso setšhaba ka sa ame bone hela mme e ka ama le ba malapa a bone. Yaanong ke kopa gore from now onwards ka gore ra re batla go aga Botswana o mošwa a re hetoleng le rona re dumele gore dikago tse re dileng mo go tsone tse ke tsa rona, koloi e re kgweetsang ke ya rona, ditilo tse motlakase metsi everything le duela lekgetho. Yaanong akanya o duela lekgetho gore government a reke BX engine o bona motho a sa le tlhokomele le dikago tsa gago mo ngame tse e leng gore ya re government ha ntse a tlhabologa a ba tswa mo go tsona ba di tlogela a ba tsena mo dikagong tse dišwa, dikago tse di be di nna hela gone hong e go mo ke tax ya rona mo ke eng e sa neelwe bana ba rona ba tsena ba sega diaparo ba ithutile go sega diaparo ba tsena ba ira bo welding di teng mo gantsi di teng mo kang mo maitekong a go lekola seemo sa dikago le ditsela mo lefatsheng leno re atamelang o ne a ya go tlhodumela seemo sa ditsela tse di lomaganyang metse e tshwana le ya Make le Monong gareng ga tse dingwe. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Mo Parlamento Francis Town ka itse gore mokhanselara is a link between the community and the council. Ka jalo dikgang tsone tse bontsi re lang ka tsone di tshwanela gore jaaka ke buile ke rile makhanselara botlhe hela ba ba tlhophilwe le ba sa tlhophiwang ba tshwanela go tsenela di-meeting tsa BDC go utlwisisa mathata a BDC a setšhaba. Fa ba ntsha maitemogelo le matshwenyego a bone banni ba ne gape ba ta ka megopolo ya ka fa kgaolo ya bone e ka tokafadiwang ka teng. I'm an entrepreneur in the sense that ke mona me le gore ga ke bona gona le se le gore se ka thusa kana sa tsenya di kana sa irang ke tsenya tlhogo re na le mantu a ra rentisa go setsheng sa rona sa WDC ke ona re tsenyetsa letseno re be re nna le tšhelete ga e ba bileng kereke mo parlamente tšhelete sa le ka re rekile motlakase le gompieno o ntse o gana go tsena. Le fa go ntse jalo go solofetse gore go dirwe dithabololo mo nakong e sa fediseng pelo go tokafatsa matshelo a banni. Le diprojekte tse di tla dirwang kwano tse tla di dirwa ka fuel levy go Gerard ra bontsha di street lights tse le tsa bogolo ke ra tse di dirisiwang gompieno tsa motlakase re di converta to solar. Mo Palamente Moswane o kopile banni go nna pelotelele ka jaana puso e santse itemogela kgwetho ya madi mme a ba tshepisa gore fa seemo se tokafala tse tsotlhe tse ba di tlhokang di tla diragadiwa. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Ha re tswa dikgang tse motse wa Madinare o itsegeng ka khumo ya ngwao o rotloediwa go fetola ngwao ya one go fetla itshulelo baeteledipele tota ba motse ba re go dirisa ngwao e le nngwe ya ditsela tsa go dira madi go ka bula dikgoro tsa dikgwebo ka go harologana ga tsone mme ebile go ka hokotsa go ikaega ka mehama e setseng itsege se se senogile kwa moletlong wa go ipeela ngwao kwa Madinare ka Labotlhano a re utlwe Mamusi Siska. Motse wa Madinare o itsegeng ka tebego entle ya dithaba mahulo a nonneng le seabe sa one mo ditsong tsa lefatshe leno o tswa go loe o ikagile ka thuo ya dikgomo temo le moepo mme ka itsholelwa lefatshe e wela tlase motse jaanong o tshwanetse wa tla ka ditsela tse di maleba go gola le go tlhabologa go lebaka motse o bolokile dipina tsa ngwao dipolelo dijo tsa Setswana le mekgabisa e dirilweng ka matsogo gompieno ditsotse di ka tsisa madi ka go ngoka bajanala ba monogae le ba mafatshe a sele.
ha re bua ka decentralization go neela one makalana le mekono ya tsamaiso ya boeteledipele ko magaeng e be e le gore ba ka hetha itsholelo mengwe ya go dira jalo ke gone go dirisa dikabelwa tsa tholego mo kgaolong yone eo jaaka re bua ka rural industrialization and community led development jaanong ngwao e ka nna botlhokwa jalo mo itsholelong ko kgaolong ya boteti ko pele kwa go na le motse wa Basarwa cultural village e leng gore go etelwa teng go a go dirisiwa madi bajanala ba ba tswang go dikgaolong tse di harologaneng le ko magweng ba ya teng. Ntle le go itlosa bodutu mo letsatsing le go tlhalositswe ka fa ngwao e ka sirelediwang ka teng mme ya fetisediwa kwa dikokomaneng. Bana ba rona ha re dirile jalo go ta ba thusa gore ba tote ngwao ya bone ba ba ikgantshe ka yona ba ibue e le dipuo ba ibue e ka melemo pelo ba ibue ka metshameko go supa gore ba tlhaloganya mme gape se ta ba thusa gore ba gole e le batho ba tshwaraganeng go aga motse wa Madinare. Ngwao e bolelwa e ka nna boswa jwa ka moso mme ka ba motse wa Madinare mo seraleng ka go tlhama dikgwebo le ditiro. Mamusi Siska, BTV News, Madinare. Mo maitekong a bone a go thusa setšhaba se ba tshelang naso ba Sunfire Motheo Mine ba tshwaragane ba khansele ya gantsi ba ne ba simolodisa kago ya marekisetso a dikgwebo tse di potlana kana market stalls kwa gantsi bosheng a re utlwelesego mokwaisi. Kago e ya marekisetso a bagwebi ba botlana e solofetsweng go lopa madi a fetang 1 million pula e abetswe company ya Mabelo Grease Pty Ltd mme e tla dirwa ka dikarolo tse tharo. Kago e ya marekisetso e ka yo fa e tla fetola selebego sa toropo ya gantsi ka e tla nna e tlhabologileng. The construction of the market stall signifies a tangible expression of our commitment to the people of Gantsi. It will provide a safe Kago e ya go dira mafelo a bagwebi ba botlana ke maitlamo a rona mo go thuseng batho ba gantsi se gape e tla nna mafelo a selebego se se rileng mo bagwebing ba botlana gore ba kgone go dira dipoelo ba le ga go lebegang teng. Re motlotlo gape ka tiro e ka e le nngwe ya ditiro tse di tla godisang itsholelo ya kgaolo eno ga mmogo le go tlhama mebereko. We are therefore very excited today about this project, which demonstrates our contribution to economic development through a combination of local procurement and employment. Re lebogela thata go menagane batho ba Sunfire ka ebile ba tsile ka nako e tshwanetseng e le gore dipata tsa ga governmente di makgwakgwa ga re ntse re ra sheba re ipotsa gore ra go dira eng go le thata re be re bona batho ba ba tshwanang le Sunfire re lebogela thata ebile re bo re eletse gore ke te modimo ka ba segohatsa wa ba o keleletsa malatsi a botshelo. Modulasetilo wa khansele ya gantsi Resheni ke badile o kopile bagwebi ba batla kolang kago e go di tlhokomela le go seka ba rekisa sepe se sa letlelelweng. Ka jalo betso bothe ba na le seabe le bone ba batang nang di beneficiaries thabollo ke ye betso ya tsena ya go tlhoka pabalesego e rileng wena yo tla bo o neetse motlagana oneo gore o dirise o iphutele o itlolole tlala o itlolole lehuma o dire jalo ka go babalela lehelo le ga re batle lehelo le kana mahelo a togo hetoga mahelo a leng gore ga dirisediwe sone se re sa agela ga re le togo tsena ha le hetole go rekisa diaparo le disweets le bo le rekisa ditagi jaanong mahelo a ga go letelesege gore re go rekisa drugs. Lo e solofetse go wela mo kgweding tse tharo le sego mokwaisi BTV News gantsi. A re tlholemelanong tsa mahatsa sele mo tsheleganyi
monteng gareng ga lefatshe la Democratic Republic of Congo le lekgotla la M23 o tlhomamisitse ha a santse a na le tshologelo mo tumalanong ya peo marumahatshe le ntshwa go ise go kgonwe go dumalano. Puso ya DRC le lekgotla la batlhabani la M23 ba beile monwana tumalano ka kgwedi ya Phukwi ka maikaelelo a go emisa ntwa eo e kgaotlantseng botlhaba jwa kgaolo ya DRC. Puso ya DRC le batlhabani ba M23 ba simolotse dipuisano ka kgwedi eno e fera bobedi mme ba wetsa tumalano ya kgwedi eno e le 10 le bofera bobedi. Legato la bobedi la dipuisano tseo le solofetswe go tswelela kwa Doha. Batlhabani ba M23 ba re maikelo a bone ke go dira tumalano e nngwe ya peo marumahatshe le DRC. Ba tlhalosa fa tumalano ya DRC le Rwanda e ne sa nonohame ebile dintlha dingwe di tlhokana le go ka sekasekwa. Le ha go ntse jalo puso ya DRC yone e ganne kopo ya batlhabani ba M23 ya gore batho ba ba tshwerweng ba le 700 ba gololwe e supa fa maitshwarelo a tla newa ka bongwe. Go salefo batlhabani ba M23 ba ba laolang toropo ya Goma ditoropo tsa Goma le Bukavu ba re batho ba bone ba tshwerweng ba hudusetswe kwa Goma pele ga go ka tswela e pehela puisano. Mme ka gore la motho ga itshwebe ke di gadise ke di tshwereng ka kwano ke Stella City ke ga go ka tsa metshameko. Motswala wetso monana o le mongwe ga o rune nta yo sa tswa go heta yo ke kgaitsedi ya ke ona re banteng kala ka tshane ona gona di khantsa rona tsa Setswana tsa nako eno ke tla go wena ka tsa metshameko ke bidiwa hala go te City ke ga kwa khantsa rona di emejana makatesi ba ditlhopha tsa setšhaba association la sekela di ga go tswelela le thokotsa dithopa tseo jaaka le dibakanyetsa dikgaisano tse dikgolo tse ditang. The training has been good. I've seen the girls. I think I'm quite happy with what I saw. Lots of talent. So we had a group of 21 players. Ikatiso ene e siame. Ke itumeletse se ke se boneng mo batshameking ba 21. Ra go thopa batshameki ba le 15. Batshameki ba supile gore ba batla go ithuta se re se ba rutang. Ra go ithokotsa ka metshameko e masheta gore re kgone go kala batshameki. Ra go nna le ikatiso e nngwe ya go thopa batshameki. Dikgaisano tsa re di ipakanyetsang di akaretsa Africa Cup Championship e ta bonyele kwa Malawi ga mmogo le Singapore Challenge. Competing against other countries. So we'll be playing against Zimbabwe in the next 3 weeks, and then afterwards we'll be having another camp. Since it's the first training camp ya rona, the little time that we have, we just utilized it. We are still focusing on the final 15 players that are supposed to go and compete in the test series soon. So we are working on selecting those 15 players. Therefore, we are also working on more working as a team, preparing us the players as to work as a team because they're from different teams. Actually, they applied themselves very well because they knew that they won the selection. So I'm happy the way by points it's to come up with the 15 players. Well, still have one camp to go on, of which we'll just brush some few things like the passes are on, the accuracy that on is shooters. Batshameki ba tlhalositse fa ikatiso eo ya malatsi a mane e ba sedimoseditse go le gontsi. We just met with our head coach. She's from South Africa. We have a week with her. Then the assistant coaches, Neo, so since learning coach the combination, I think the first day when we came, but now Nike kept in like one of that progress. We've been doing the basics, trying to get the basics right in preparation for the upcoming test series and the Africa Cup. So basically what we've learned, getting the basics right and then combining with the skills that are from our local clubs and then building a strong team in unity because we are coming from different clubs, different styles of play and then combining all those to see what can work best for the team. Stoba seo sa bolotwa se setšhaba se ithokoletse kgaisano ya Africa Netball Championship e ta tshegetswang ko Malawi ka kgwedi ya Sedimonthole ya Singapore Challenge ya Ngwanatsele ga mmogo le tsa go ibatela PHATWE jeneng sa lefatshe tse di rulaganyeditsweng ngwaga o tang kwa Kenya. Go Motshegare, PTV Sport.
mme jara fa re tsena mo dikganyeng tse dingwe motshwara diphala wa motshameko wa basketball Dorothy Okatch o sa tswa go tlhotšwa go nna mongwe wa ba batla gaisanelang tlotla ya coaching and technical excellence kwa ka bodietseleng ya 50 most influential African women in sports. Okatch ke mongwe wa bomme ba le 10 go tswa mo lehatsheng leno ba ba tlhophilweng go tsenelela moletlo o wa ka bodietsele o diretsweng go lemoga bokgeleke jwa bomme mo metshamekong mo kgaolong ya Aforika. A rutlwe Pakostereke. Okatch yo a saleng a golagana le motshameko wa basketball go tloga ka ngwaga wa 1999 le motshameki a re o motlotlofala thata go ba a tlhophile go gaisanela tlotla eo ka e raya go le gontsi mo go ene ga mmogo le mo loetong la gagwe mo motshamekong wa basketball. You know, in all honesty, this is a boost for my resume. It's a boost for my profile, what I've done and who I am. You know, most times, unfortunately, the world out there, when you want to do certain significant things, they look at who are you? What have you done? Where are you coming from? And, you know, having this attached to my name, it's like, you know, as soon as someone puts PhD on their name, doors open for them, yeah? So having this being recognized as one of the 50 most influential women in sport. If I want to go and do seminars out there, it's like, okay, she knows what she's talking about. If I want to go out there and branch into something with sports, she knows what she's talking about. So I think for my own profile, this would be a boost for me to divert into different sports fields that I'm interested in. It's a boost for me to sit on boards that I'm interested in sitting in. It's a boost for me to also advocate for other referees out there. You know, like I said, most times we're only noticed when things happen badly, but it allows for me to actually have a voice and speak for others so that we are recognized as athletes as well and not just as those who mess up. E re jaaka gape le morulaganyi wa league ya bomme ya 3-on-3 basketball mono gae Okatch a re o solofela fa katlego ya gagwe e tla ungwela motshameko o fela thata. It boosts my league. I'm hoping it boosts my 3x3 basketball league. I mean, if I do get it, right now, this league has been self-funded until this year where we had those who are coming in kind to be, you know, we'll do the refreshments, we'll do the kit. I would love to have those who come in and with the muscle power, financial power and say, look, you don't have to take out of the fees you get paid to officiate. We're going to cover this for you. We're going to cover this for you. So I'm hoping me getting this award puts me at a status where there are those partners that are willing to now collaborate because they can see that I'm someone who's accountable and trustworthy and who is respected. And yes, of course, then it will cross over to the league. It will cross over to other basketball events that are being held. You know, I just really hope it gives basketball that look of stability, that look of this is a sport that can grow if you put trust in it. Okatch o tsweletse a re e re lentswa motshameko wa basketball sa tuma mo go kalo o dumela fa gona le tse dinte tse ba atlegile mo go tsone. Because it shows that in basketball, we might not be playing at the biggest competitions, but we have an official at the biggest competitions. That says a lot about our competence in the sport. It might not be on the field, but definitely we can be trusted to do other things that revolve around the sport. E tla re go simolola ngwana a tsele a supa go fitlha roba bopedi ba ba gaisanalang ditlotla tseo tsa 50 most influential African women in sports ba kopane kwa Nairobi, Kenya kwa bafenyi ba tla abelwang ditlotla tsa bone. Pakostereke, PTV Sport, Gaborone. Mejaro fa re konetelela dikgang tsa rona tsa nako eno moeteledipele yo mošwa wa Botswana Athletics Association Mabua Lesego Mabua o supile fa itumeletse go boa tlhophilwe go etela lekgotla leo pele a gatelela fa se se tla mo fa monyetla le wa go nna le seabe sa botlhokwa mo go tsamaiseng maano a lekgotla leo le go godisa motshameko wa mabelo mono gae. Mabua o tlhalositse se jaaka a ne a le mo puisanong le lekanang la metshameko la BTV Bosheng a rutlwepego ka go rata moeng. Mabua o supile tebelo pele ya gagwe ka lekgotla la BAA a gatelela botlhokwa jwa go aga kamano e nonofile le dikgwebo tse di ikemetseng. Ke godise athletics e leng gore ke nngwe ya di-code sport code se leng gore se Motswana o ka tshela ka sone ka gore athletes ba ka tshela ka sone di-family ka tshela ka sone le economy ya ya ka bathola ba bua maese. So it's an opportunity for me to awaken or, you know, grow an option for batho ba bantsi. Mokamedi yo mošwa o na supa fa mngwe ya maano a gagwe ya botlhokwa e tla nna go atametsa dikgwebo tse di ikemetseng gaufi le BBA. Gone gore re lebelele strategy sa rona re aligna le other strategy. O wanna bring as close as possible the corporates, working with them, making sure that
yone BAA and athletics commercially viable gore khona go ikemela itirela madi la ga government ata ba supporta tse dingwe like tse le gore ga di dire madi tsa development tsa bana ba bannye. Mabua a re maikaelelo magolo a gagwe ke go godisa motshameko wa mabelo go anama le lefatshe lotlhe go akaretswa le metse e kgakala le ditlamelo. Re nne le a way ya go identify talenta eo re bo re bona gore re supporta jang. Luckily go na le lenaneo le leng gore government ke a le hitela mo tafoleng o supporta di club tse ka di grant di ka tswa di sa lekane mo ka ba ta o ka tsa di grant tseo go supportiwa di club tseo go deliberately tse di go kgakala tseo tse di mo di kgaolo tse le di kgakala. Fitlhelela dikeletso tseo Mabua o supile botlhokwa jwa go nna le lekgotlana le le feletseng kana secretariat a re le tla thusa go fetola mokgatlho ka bonako ka gore go tla nna le batho ba ba kgethegileng go tlhokomela dikarolo tse di farologaneng. Ke tla kgone go implement gore go dira because at the same time ha tshwantse di dire go na le gore ba akanyetse batabogi ba batabong ba ya di competitioneng dilo tse dintsi yalo so ha ile fully fledged ena le structure la maikalo re ikaletse go dira se sa puwe ke bode go ra kgona go dira go deliver. Go tlhongwa ga Mabua go supa kgato e kgolo mo lekgotleng la BBA mme maitemogelo le ponelopele ya gagwe di solofelwa go nna le seabe se segolo mo go bopeng bokamoso jwa lekgotla leo. Jaaka kgaisano ya lefatshe ya 2026 World Relays ya tametse BAA solofetse go le gontsi ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Mabua. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. O tsara wetso go balabala ga ngwana ga se botlhale tsa nako ya lesome ya bongwe tota mo Botswana Connect di wela ka tsela entseng jalo mme se se ra gore nna lona re tla be re kgaogana phiri o rile ga bo se gangwe la ka mosotsa tsikile lengwe a ke leboge kgaitsedi a ke sentle moeng yona rena di kgantse ka puo ya diatla gone ra banteng ene o ha go tsweledisa a ntse a konetelela ditirelo tsa karolwana ya Botswana Connect ya tsatsi la laboraro tlhola sentle. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Re lebile kwa motswe motho ga tsho mme pele ga re wetsa tla ke go gakoleha o tla ela tlhoko gore re tla re le motlhala tota wa go lekola di council le ha tseleno ka mophara re dira jana mo sebakeng se leng gore le ha tsele le mo nongana thulagano ya go rolela di council marapo di decentralization policy e leng gore yona e tsweletse e mo tseleng mme re lekola yana gore di council etse ba ipetse selo kana di road map tsa go nna jang ha re bua ka matshelo a batho jaaka ha ba tota ba ikana ba re batho pele ha re bua ka di council mme ba mosong wa gompieno re le kwa Selebe Phikwe ke tla go tlogela yalo puisano ya ga Ramakgosa re tlhalosa gore kwa Selebe Phikwe semo keng mme gone tsela pedi bone ba ikeletse go tsaehe go nonotsha itshwelo ya Phikwe mme tla re mthagaitso kana ka bobedi o lebile samoka a ba go tsaya lo mo karwaneng e bidiwang hela in context nna ke wela morago go tswa go nna le badiri ka nna mo Botswana Connect tlhola sentle. Dikgwetlho tse e le gore toropo ya rona ya Phikwe ya di itemogela di dintsi ke tsa lethoko la ditiro okay
ke lengwe la tsone ka gore o ka lemoga gore morahi o e leng gore no hirilwe ke BCL direct employment was over 4,000 and indirect ba mangwe na ba re bo 10 bo 15 ya di-company tse e leng gore ne le di-feeder companies to di-service tse dirwang ke mine mme di setse di nna mo toropong mme e rile go thubega